Gdje ste bre ljudi? Evo nas pola u Gamer Srbija. Danas ću vam pokažem jedan bug kako možete da duplirate blokove. Sada samo pratite me. Stavite jedan pojačivač ovako i jedan ovako. Evo vidite kako je. To je tu, ovo tu. Sad uzimate crven kamen, potrebno je to. I ovako. Postavite i sad brzo, evo ovako, treba treperi ovako. Sad tu uzimate sticky piston, lepljivi ili klip, neki ga tako zove. I samo ovako, i u svaku izvinite. Eto vidite, on duplira blokove, u svaku sekundu trebate razgledati jednu zemlju ovako. To je bilo to, čao.